Selamat datang di channel Rizky MKS Project. Yang kembali sergelong dengan saya Biada Kiana Saya Kepelangan. Gesarami pangadakangan tuayata maling-maling iya andi tapi tangari kitirasi pasuruan aulan kipotera adakah rime mangana aulan tiaki seru malabang si lompoangan jiko dita tenamo malah biranga asingai sikatu kelong-kelong ku pare kapangurangi kipiada kiadakan naamang parasangan kitirasi agama yang gale entengangi pasuruan oleh naki potera adakah rime mangana si jarita riga ukodi urangi palalong taki macala kasinjintu lompoangan jiko dita tenamo malah biranga asingai sikatu